Reka inkuru yababaje abantu benshi bayibonye ndetse n'abayumvise hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ifoto irimo iragenda icicikana n'iy'umugeni wari umaze igihe gito akoze ubukwe waje kugwa mu mpanuka ikomeye. Muri sikirini zacu murahabona ifoto y'umugeni wakoze ubukwe ariko kuri ubu yavuye ku mwuka w'abazima. Umugeni rero n'abandi bantu batanu bo mu muryango umwe bose baguye mu mpanuka bahita babura ubuzima. Ese iyi mpanuka yaba yatewe n'iki? Ese iyi mpanuka yaba yabereye mu kahe gace? Ese iyi mpanuka yo ikimara gutwara ubuzima bw'abo bantu polisi yaba yatangaje iki? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye ndakwinginze jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abantu benshi bagiye batandukanye, naho umugeni yaramaze gukora ubukwe bakiri mu kwa buki, ariko nyine ahita ava kuri iyi si, ahita yigira mu ijuru aho abantu twese tuzajya. Ubwo rero uraza kumenya ikintu cyaba cyateye iyo mpanuka yahitanye uyu mugeni ndetse n'abandi bantu batanu bari kumwe n'uyu mugeni. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, inkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni ifoto irimo iragenda icicikana mu binyamakuru bigiye bitandukanye, imbuga nkoranyambaga zose. Ni ifoto y'umugeni ndetse n'abandi bantu batanu bose bo mu muryango umwe, bose bakoreye impanuka umunsi umwe, bose bahita bitaba Imana. Polisi nayo hari icyo yaba yatangaje. Iyo mpanuka yababaje abantu benshi cyane kandi ikomeje kugarukwaho cyane hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yabereye mu gihugu cya Kenya, aho umugeni yaguye mu mpanuka y'imodoka yahitanye abantu batanu bo mu muryango umwe bitewe n'ikamyo itwara esansi yari ifite umuvuduko mwinshi, yagonganye n'imodoka ikora imihanda ariyo Tractors. Aho polisi yo muri icyo gihugu cya Kenya yatangaje ko iyo kamyo imaze kugonga imodoka ikora imihanda, nayo yahise igonga imodoka yo mu bwoko bwa Probox yari itwaye abantu barindwi, harimo n'umugeni ku muhanda uva ahitwa Eldoret ugana i Malaba muri ako gace ko mu gihugu cya Kenya. Mu nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Tuko cyandikirwa muri Kenya ndetse na Citizen TV nacyo cyandikirwa muri iki gihugu, ivuga ko uwitwa Simiyoni Koesi, sebukwe w'uwo mugeni waguye muri iyo mpanuka, yasobanuye ko abari muri iyo mpanuka bari abo mu muryango we, ubundi bari bagiye ari batandatu ariko abakoze impanuka bari barindwi, nyuma y'uko bari bavuye mu muryango w'umugeni, umuryango wamubahaye impanuka iba bari mu rugendo bagaruka. Uyu sebukwe w'uyu mugeni yagize ati: umuryango wanjye wari uri mu rugendo bava gusura abakoze ubukwe, kuko nitwe twari dushatse umukobwa wabo.
bagenda bari batandatu, ariko bagezeyo bahabwa uwo mugeni baramuzana kugera aho impanuka yabereye. Twumva ko imodoka barimo igonganye n'indi modoka, abari bayirimo bose bahita babura ubuzima. Umwe mu babonye iyo mpanuka iba witwa Edwin Maisa yavuze ko ikamyo itwara esansi yatambutse ifite umuvuduko mwinshi cyane. Nyuma y'akanya gato twumva ikintu gituritse cyane, tugiye kureba dusanga yagonze iyi modoka ikora mu muhanda yitwa Tractos, itakaza icyerekezo igonga imodoka ya Probox. Tugeze neza aho impanuka yabereye dusanga hari abantu 5 bamaze kuyipfiramo. Julius Mary, komanda wa polisi ya Rugari yo muri icyo gihugu cya Kenya aho impanuka yabereye, yavuze ko batangiye iperereza kuri iyo mpanuka ndetse bakaba barimo gushakisha abantu bari muri iyo Tractos kuko bahise biruka barahunga impanuka ikimara kuba. Uwo komanda wa polisi ya Rugari aho impanuka yabereye yagize ati: twafashe umushoferi w'ikamyo yari itwaye esansi, ubu dukomeje gushakisha abari bari muri iyo Tractos kuko ntibagiye kure, bari hafi y'aho iyo mpanuka yabereye. Polisi y'iki gihugu kandi yahamije ko uretse abo bantu 5 bahise babura ubuzima, harimo abandi 2 bayirokotse ariko bakomeretse ku buryo bukomeye, aho bahise bajyanwa ku bitaro bikuru bya Eldoret kugira ngo bitabweho n'abaganga barebe ko batabara ubuzima bwabo. Imirambo y'aba banyakwigendera yose yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'agace ka Webuye kugira ngo ikorerwe isuzuma rikorerwa imirambo y'abatabarutse. Hirya no hino ahagiye hatandukanye hagenda humvikana inkuru zibabaje nk'izi iyo abantu bagiye gukora ubukwe ariko ku munota wa nyuma umwe muri bo agahita yitaba Imana. Abantu ntabwo babivugaho rumwe kuko harimo abavuga ko ari abo mu miryango baba babohereje imyuka mibi, gusa hari n'abandi bavuga ko ari igihe Imana iba ishatse kumuhamagara cyangwa ari umunsi we uba wageze. Gusa aba banyakwigendera bo bari bamaze igihe gito bakoze ubukwe ariko Imana itwara umwe muri bo. Ni inkuru yagiye igarukwaho cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagenda bahererekanya iyo foto y'uyu mugeni waguye muri iyi mpanuka, bahumuriza umuryango usigaye kuko kubura umuntu wawe bitera agahinda kandi bibabaza benshi cyane, noneho by'umwihariko abantu bari bakiri mu kwezi kwa buki. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba utarakora subscribe, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio. Mugire umunsi mwiza kandi Imana igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi. Ciao ciao.